Туман пәрдәһе ергә сат ябышкан да бер дә таралырга теләмәгән кебек. Иртәнге кояш нурлары уның аша сак-сак үтеп, үләннәр һәм агастарды, кешеләр һәм яннектәрде йылы һәменә иркәләй. Асыктан өшегән коштар өнһөз калган. Ошулай булды Салават ерендәге 2005 ел июнь айының 18 иртәһе. Кояш күтәрелә бире һәм туман бераз шаягая. Ашаны көткән бөркеттәр бейектән майданда ни буласагын самалай. Йөрүдән елгаһыла, нидер көтеп шымгандай. Тик тирмәләрдәге халыктың өтәләнәве генә бында олы байрамга әзерлек барганын белгертә. Ана бит, олы юлдан төркем кунактар килә. Йөзләрендә тантаналык билдәләре. Салават йыйыны башлана бит хәзер. Салават йыйыны. Күңелләрендә яңгыраган ошо һүзләр уларның адымдарын тагыла еңләйтә. Осрашу куаныштарының аваздары ишетелә. Шул сак барыгыз да төп сахна янына дигән оран майдан һаваһын ярып уза. Халык тавыш сыккан якка агыла. Сәлам һиңә, изге тупрак! Сәлам һиңә, изге ер! Һиндә туган батыр ирдәр! Һиндә туган сәсән ир! Сәлам һиңә, Салават! Ты ждала нас долгие годы. Ты дождалась нас через 2 века. Благословенная родина Батыра! Низкий поклон тебе от всех народов, с любовью помнящих твоего сына! Рәхмәт һиңә изге тупрак, батыр тәпәй баскан ер, яшәү тәме, азатлык дип, рух канатын каккан ер. Ошо ердә бүген олы яйын, батыр хөрмәтенә рух туе. Күп милләтле гүзәл Башкортстан халыктарын олы корга яйды. Яйын тынлык, изге көләс күнді фатихаһын тыңла илеңдең. Йыйын тынлык, тату тырыш илдә фатихаһын тыңла йөреңдең. Йыйын тынлык, тыныс, бәрәкәтле ердә фатихаһын ишет күктәрдең. Йыйын, внимание! Стань единым духом! Это воля неба, воля земли и воля страны! Башкорт иле бүген йыйын йыя. Йыйын, йыйыл халык, йыйыл. Йыйындарда һинең берлегең, йыйындарда һинең барлыгың. Салават йыйыны уен түгел. Салават йыйыны әкият түгел. Салават тарихы ул бүгенге өн, ул киләсәк көн. Сәлам һиңә, Уралтауда яшәгән бар халыктан. Был йыйынды күрәм тиеп, бөркеттәр канат каккан. Арау коша, бүркіт мин. Уралтауда қаяла, хазыр урман далала, Башкортостан түгендә саңқылдаған үнім бар.
Башкортостан иңінде ялпылдаған күнім бар, арыл қошу, бүркіт мен. Салауатты ириткен, шайтан күдей башы мен. Башқұрт илін бар екен, Урал таудың құшы мен. Ұран тамға ағасын көкке сүйген күсім бар. Тармақ ырылдарды бірге тұтлар күсім бар. Даны біті дүнияны хұқландырған, біті Ресейді тітілендірген Салауат Батырға тең байрамы бар Башқұртстан халқының. Бүгінгі тантана үшін құрметлі президентіміз Мұртаза Ғұбайдуллаұлына, Мәдениет һәм милли саясат министрлігіне, Күнсығыш райондарының хакимият башлықтарына һәм оның хезмәтсән халқына мең рәхмәт. На сцену приглашаем заместителя премьер-министра Республики Башкортостан, министра культуры и национальной политики Республики Ильдуса Губайдуловича Илишева и главу администрации Салаватского района Радика Хайреддиновича Сахауддинова. Салават йыйыны сәхнәһендә Башкортостан Республиканың премьер-министры урынбасары, Мәдәният һәм милли саясат министры Илдус Губайдуллаулы Илишев һәм Салават районы хакимияты башлыгы Радик Хайреддинулы Сахауддинов. Hürmetli qon qardaşlar, hürmetli qonaqlar. Milli batırыбыз Башқұрт халқының бүйік ұлы Салават Юлаевты бешігінде тербеткен, оға көз берген, оның іздерін хақлаған, данлы күдәй һәм әйлелер ерінде бүгін ұлы байрам Салават йыйыны. Башқұртстан Республикасы президенті Мұртаза Ғұбайдуллаұлы Рахимов тарафынан Салават күндерін ел сайын узгару турасында указ кабул етілді. Һәм бұл указды буйымға ашыру буенча саралар үткәрү турасында хөкүмәт карары сыгарылды. Күп милләтле республикабыз халыктарының рухи байлыгын үстерүгә юнәлткән зур игътибарыбыз өчен без барыбыз да безнең президентыбызга улы рәхмәтне белдерәбез. Уважаемые гости, уважаемые друзья, я с большим удовольствием хотел бы поприветствовать вас всех сегодня на священной земле Салавата, где Салават, его отец Юлай Азналин, впервые услышали речь священной природы, прекрасную реку Юрюзань. Я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что Дни Салавата теперь будут проводиться каждый год. В прошлом году, учитывая пожелания общественности, многочисленных наших деятелей науки и культуры, учитывая тот резонанс позитивный, который произвел праздник, проводившийся год назад ровно здесь, в год юбилея Салавата, президент издал указ. В развитии этого указа было принято постановление правительства. И вот сегодняшнее наше торжество, это как раз-таки вот первое, которое должно стать ежегодным, проводящимся на постоянной основе. Сегодня будет много мероприятий, различных конкурсов, турниров. Я от имени правительства Республики Башкортостан приветствую вас всех и желаю, чтобы вы приятно отдохнули. И еще раз хочу завершить свое выступление словами: да здравствует Салават, память о нем будет жить в наших сердцах, о великом сыне многонационального народа Башкортостана. Спасибо. Ихтибар сын рахмат. Hürmetli qonaqlar, qadrli yaqtaşlar, Салават төягендәге бүгенге зур байрамга рәхим итегез.
уважаемые гости, дорогие земляки, от имени всех салаватцев рад приветствовать вас на народном празднике Салават-Дейны. Мы рады и горды тем, что сегодня вас всех привели сюда и объединили чувство любви и восхищения к одному имени Салавата, личность незаурядной, разносторонней, живущей в памяти народной более 2 веков, несмотря на все запреты. Одним из главных событий прошедшего года стало всенародное празднование 250-летия со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. Земляки Салавата говорят большое спасибо президенту республики Муртазе Губайдуловичу Рахимову, правительству, всем республиканским структурам и учреждениям за особое внимание и помощь. Знаменательно то, что юбилейное мероприятие этого года проходит под знаком 275-летия Юлая Азналина, башкирского старшины, отца, соратника Салавата Юлаева, который оставил неповторимый яркий след в истории башкирского народа. Сегодня здесь, в одном из самых красивых уголков неповторимой природы Башкирского края, вас ждут яркие праздничные мероприятия. Желаю вам хорошо отдохнуть, пусть праздники запомнятся надолго. Приятных встреч, байрам менен достар. Рахмет елге, хөрмәтле ил агалары. Салават йыйыны Башкортстан халкының бер хүдле, бер язмышлы, бер максатлы булып яшәүнең бер сагылышы. Салават Юлаев үзенең һәр яугирен милләтенә карап тормай, ил, халык, кеше азатлыгы өчен көрәшкә идегән. Халыктар дуслыгы, милләттәр тигезлеге, кеше хукугы мәсьәләләре бүген дә актуаль. Без туган республикабызның байлыгын, матурлыгын беренче сиратта бында яшәгән халыктар мәнфәгатендә кулланырга тырышабыз. Ошы ердің тыныс һәм мул тормышы, сәскә атуы безнең уртак хыял. Безнең өчен иң кадерле хазина тыныслык һәм дуслык. Артабанда ошы маякка карап яшәргә Салават Юлай улы безгә фатиха бирә. Салават йыйыны бердәм Башкортстан халкының йыйыны һәм ул һәр сак шулай буласак. Президентыбыз Муртаза Губайдулла улы, Салават рухлы, хөрмәтле ил агаһы. Республикабызның бүгенге юлы безнең өчен өмет һәм ышаныс маягы. Башкортостан котлы ил, Башкортостан котлы ил, Башкортостан рухлы ил, Башкортостан рухлы ил, батырларның дурлай торган Башкортостан затлы ил, батырларын дурлай торган Башкортостан затлы ил, батырларын данлай торган Башкортостан рухлы ил, батырларын данлай торган Башкортостан рухлы ил, Башкортостан кодына, усаттагы утына, йырындагы моңына, тарихындагы данына, табынусылар да бар, ялынусылар да бар, уктанусылар да бар, укталусылар да бар, табынусылар да бар, ялынусылар да бар, уктанусылар да бар, укталусылар да бар. Бүгін халқым қуандың, көкке қарап юандың, хауа қарап ойландың, ғәмге қарап юландың. Салауаттың яшіне, батырдың хақ ішіне, арнап йыйын йыйғанһың, рухты алға қойғанһың. Салауаттың яшіне, батырдың хақ ішіне, арнап йыйын йыйғанһың, рухты алға қойғанһың. Салауаттың яшіне, батырдың хақ ішіне, арнап йыйын йыйғанһың, рухты алға қойғанһың. Арнап йыйын йыйғанһың, рухты алға қойғанһың. Башкиры жили на Урале 1000 лет. О великой стране Башкир упоминают древние арабские путешественники и китайские историки. Истинный башкир должен знать 3 науки: звезды на небе, песни о батырах и свою родословную.
народ воспевал отвагу своих сыновей, сложивших головы за свободу родной земли. Искреннее гостеприимство, щедрость души башкир восхищал купцов каравана Великой Шелковой пути, который иногда заворачивал на Урал. После распада Золотой Орды башкирские племена объединились и составили договор о добровольном присоединении к России. Согласно договору с Иваном Грозным, которого башкиры называли Белым царем, начиная с 1654 года башкиры стали асаба, то есть вотчинниками, единственным народом в России, который мог жить привольно на своих землях. Они должны были идти на все войны за Россию и платить дань Москве. Нарушая договор о вотчинных правах башкирского народа, хлынули на Урал заводчики, притесняя и насильно занимая родовые земли башкир. Бүйік ебәк юлы караваны сал Уралга бұрыла. Башқұртыстан бай илге дөнья малы ағыла. Ебәк килә Қытайдан, сын аяқ шылтырай, халыулардың құлағында яқут гәүһәр елтырай. Бұхараның парсахы, Мысыр иле тәсбихы, Қызыл диңгез мәрйені, Хиндустандың бұрысы, Тибет тауы шәмдәрі, барыһы танһык, барыһы ят, Иске ауызға яңы аш, Урал өсөн сірлі таш. Алмашына ней керек, барығы бар Уралда. Затлы киек тирігі, мәғдән атыл таштары, тылсым шүлген таш майы, алтын, күміш, бақыры. Башқұрттың сұлық балы, башқұрт тұлпар аттары, барығын яя каруан, базар ите караван. Каруан килә! Ана! Дөйе! Кайдан килдегез, Якын барма, башыңды төйе. Хаулы құрашығыз балалар. Қаршылағыз, көріп қалығыз, қараван бізге гел келмей. Әсәй, бізгә нимә алаһың? Базар буламы ул? Бүйік ебәк юлы қараваны келе. Қытайдан, Бұхаранан, Хиванан, Самарқандан. Карван тавар хақын біле, бізде байлық барын хиде. Әзірләгіз кирилерді, бал, балавыз, мәғдән ташы хұраюлар. Сәлем, Урал үрдәрі, данла башқұрт ердәрі. Әссәләм алейкум. Ва алейкум әссәләм. Әйюк затлы карван, Урал буйы душманға тар, достарға киң. Кем бұл ердер құжағы? Старшына Юлай Адналы. Хөрмәтле ил башы Юлай Адналы. Хаваңда хауларға, еріңден атларға рұқсат ит. Ебәк юлы карваны, әйдә безгә рәхим ит. Көтілгән танһы кунақсыз, Хыйдан авыл итегез. Безгә тавар, һезгә ярақ. Башқұрт моңын тыңлап үтегез. Без башқұрттың аймағы, һөт өстендә каймағы. Ырыубыз Қатай, хыуыбыз Юрүдән, ағасыбыз Қарағас, қошабыз Құзғын, тамғабыз Хәнәк, ұраныбыз Тайлақ. Ырыубыз Әйлі, хыуыбыз Әй, ағасыбыз Мойыл, қошабыз Аласын, тамғабыз Ярым Ай, ұраныбыз Салауат. Ой, хөрмәтле старшина, ой, данлы ир,
юлай осыналы, абруяң нақ, қолың қаты, елің юмарт қазналы. Байқап келем, башымды сайқап келем. Күрәм, еркен ердерің, ұшмақ Урал түрдері. Hürmetli karvan hocağı, nendey zatlı kitaplar kiltirdin? Barıhın da kaldır. Kitap алтын хақы, ең қимметлі товар kitap. Ақиссай Юсуф үшін хақ, үсті бір затлы юртақ. Kıssayı Yusuf'tu yazgan ödebezden Kolgali, min eyle başkurt etip yazıp kaldırgan biteli. Köylep okey, yat kabile onu, bizde bar halık Kolgali kitabı, başkurtta ulu hürmetke layık. Eye, tuktap gitegi, dünya halin heylegiz, bizim günde күрегіз. Başka yaktarga barhağız, bizim halde heylegiz. Kazan asығız kilindir, Қонақтардан көңілі көрегіз, қамыл сығарығыз, құймақ қазы қойығыз, қаруан ял едіп кеткен. Алатаң, болатаң, темір қағыз, олатаң, ақмағатың жүрәлі, құбыратың еләлі, сағылдыры қарайғыр, тұрылдыры тұрайғыр, қылыз қапсын, түнге қағай, Батырды біл, тамырды тұт, табырғын қыт, бұлырғын башқырт. Ұсты, ұсты, кімдер ұсты? Ұсты, ұсты, бір кеттер ұсты. Ұсты, ұсты, немелер ұсты? Ұсты, ұсты, тұрғандар ұсты. Ұсты, ұсты, кімдер ұсты? Ұсты, ұсты, дүниелер ұсты. Дүние ұсты, хин бейірге ұсты. Thank you.
Toxtağız yigitler. El Asaba. Al bizden gel. İvan Grozny bilen girişim var. Buna başladırım daha. El Asaba. El Asababalar yerinde. Bu da şecere. Akbatşa kramatı yetmeymedi. Hanga hurmahaga bizdey kesedirli hileşerme. Meşreyhim hin, şecereni ukku taşladılar. Kramatını kutlar şecereni. Akşagar yelekleri bilmeydir bilişte. Юлай түре, тағыла яйлаудерге яндыралар. Заводты дейдер. Әнешләп біз дик тұрабыз хуң. Қарға қал қаршы сықты, яндырдылар. Батырша баш көтерді, көл иттілер. Башкирцы, слушайте приказ Ее Величества! Старшине Шайтан-Кудейского юрта Сибирской дороги Уфимской провинции Юлаю Азналину в кратчайшее время собрать войско из 1000 конников со своим оружием и провиантом. Башкирский полк выступает против польских конфедератов. Польша тигән илдә Рәсәйгә қаршы фитнә. Башқұрттарға ғәскәр иырға, фитнәні баттырырға, қанға батырырға. Ай Allah, бүтмәне бұл Рәсәйдің ұғышы. Илісінде лә яу, тышында ла яу. 18 яш Салаватқа старшина булыр. Мен қайта алмағам, ел башында қалыр. Отец Салавата Юлаева, старшина Шайтан-Кудейского юрта Сибирской дороги Уфимской провинции Юлай Азналин в кратчайшие сроки собрал войско из 1000 конников со своим оружием и провиантом и выступил против польских конфедератов. Его сын, 18-летний Салават, остался старшиной. Бездә берней айыралмaz. Өйүдән дә зур көс булмaz. Һуңгы һулышка сагына көтһәм дә күзләрем талмaz. Һин минеке. Мин һинеке. Бездә берни айыралмaz. Мөхәббәтем һине аклар. Унан да зур көс табылмaz.
Бетмет нагым, бетмет ағышым Қылынан шашқан диваналай Hüyem, үзіп hüyem, yine әминем Интейіп ян аттым, хыялым қанаты, бағадырым менің салауатым. Нұрлы яйғыр түсі Барайын, мен яшәр сәсән көсі. Киңе дарьялар аша елем Хыял құшым менің әминем, әминем Ақылынан шашқан диваналай Hüyem, үзіп hüyem, yine әминем Интейіп ян аттым, хыялым қанаты, бағадырым менің салауатым. Құяштай матур Аяташтай ғұрur күкине, ғұмырлікке яраттым, бәхітім менің салауатым. Ақылынан шашқан диваналай Hüyem, үзіп hüyem, yine әминем Интейіп ян аттым, хыялым қанаты, бағадырым менің салауатым. Ақылынан шашқан диваналай Hüyem, үзіп hüyem, yine әминем Интейіп ян аттым, хыялым қанаты, бағадырым менің салауатым. Ақылынан шашқан диваналай Hüyem, үзіп hüyem, yine әминем Интейіп ян аттым, хыялым қанаты, бағадырым менің салауатым. Башкирцы, слушайте указ Его Величества, царя-батюшки Петра Третьего! Мы, царь Петр Третий, слушайте, башкиры, мое воззвание, слушайте, башкирским моим областям, старшине и деревенским старикам. Отныне я вас жалую землями, лесами, рыбными ловлями, хлебом, верою и законом вашим, жалованием, свинцом, порохом, словом всем тем, что вы желаете на всю жизнь вашу. И будьте подобны степным зверям. Заманалар булган элгәре, булган илден батыр кызлары. Баш хикмәтлек эшләр эшләгәндә, бөтә галәм белгән буларды. Рухым күтәрелде минең дә, иярләнем мин дә атымды. Дошман явын кармар итәргә, изге яуга уктай атылдым.
Oranın kam. الذكاء الذكاء آمينك Qut tənkehi ürəşəm, qut tənkehi qayda, benim yula budam. Білем, язмышым шулдыр, күрән. Я еңем, я еңеләм. Улым! Еңеу тіләхін халқым, бар балам, югер илге, тарат құт тәнкәхін, әйтігіт һәр кімге, бедге, еңеу тіләхіндер, қоллық, хурлық тихіндер, ирік, бәхет, білхіндер, изге яуға фатиха бірхіндер. Инәй, салават еңіп қайтын. Хызыр Ильяс юлдаш булһын. Инәй, еңеу теләгез батырға. Ата-бабаларҙың рухы ярҙам итһен. Хак булһын юлы салаваттың. Ябраил фәрештә ярдәм итһен. Теләгез инәй, батырға ак юл кәрәк. Фәрештә канат яйып торһын. Я Худа, хәйерлегә генә булһын. Урал батыр, акыл бирһен. Атай, мин дә һинең менән барам. Һай, афарин!
Минең улым, ысын ул. Илгә улым, уң улым кала. Кайда барһам да, уң булыр юлым, уң булыр. Йортты хакла, улым. Кутты хакла, улым. Бүркүт булһын кошың, рухың булһын ошы. Unutma, улым. Башкорт баш эймәгән. Кайда минең ярандарым? Kama boylarından tuğanı yak tuğaylarından düşmanı yavanı karını karanan Keşeler behtetesini hizaya mahimadır kesin düşmanı yavanı karını karanan Düşmanı yavana karına karanay Keşeler bahçesini hizaya mahibatır kesin Düşmanı yavana karına karanay Başkortustan ilim minin, halkı minin, yeri minin Yamay halka mergenin ergemay Çobanlar arasında aday sallı dağlarında Düşmanı yavanı kırdı karanay Düşmanı yavana karına karanay Çobanlar arasında aday sallı dağlarında Düşmanı yavana karına karanay Kanı kanma boylarında Tuğanı yak tuğaylarında Düşmanı yavanı karını karanay Salavattın kılıç taşı Kinyanında yağ yolun aşı Tuğaşı balkon yigin karanay Balkoniga karanay Salavatın kılıç taşı Kinyanında yağ yolun aşı Tuğaşı balkoniga karanay Ay 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 Tuğaşı balkoniga karanay Ay 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 Tuğaşı balkoniga karanay Tuğaşı balkoniga karanay
Угаше полковнигі Қаранай. Угаш полковнигі Қаранай. Салават Юлаев ведет свой отряд 1200 башкирских конников к Оренбургу в лагерь повстанцев и переходит на сторону Пугачева. Начинается национально-освободительная война башкирского народа. Это восстание народ называл Салават Яуа, война Салавата. К ней примкнули и другие народы, населявшие Башкирию. Салават привел башкирскую конницу в 3000 человек. В бою против Михельсона выступило 3500 человек повстанцев, большинство которых были башкиры. Впервые царские войска во главе с лучшим командиром Михельсоном не смогли одолеть Пугачева. За храбрость и умелые военные действия Салавату Юлаеву был присвоен чин бригадира. Его отряд сражался против хорошо подготовленных и вооруженных регулярных частей царской армии. После поражения восстания и казни Пугачева Салават не сложил оружие. Он участвовал в 22 сражениях, 3 раза был ранен, но продолжал вести бои. В его отряде было представители всех народов края. 25 ноября 1774 года в лесах около деревни Миндяж современного Салаватского района отряд поручика Лесковского окружил и взял в плен Салавата Юлаева. После предательской поимки Салават с отцом прошли жестокие наказания и казни. Они были сосланы на пожизненную каторгу в порт Рогервик на берегу Балтийского моря. Юлаю и Салавату учинить наказание кнутом. В Юлайке на Симском заводе 45 ударов, на Усть-Катавском 45, на Катавском 45, в деревне Орловке 45 ударов, в Салаватке на Симском заводе 25 ударов, в деревне Юлаевой 25, в деревне Лак 25, в Красноуфимске 25, в Кунгуре 25, в Осинской крепости 25, около деревни Ельдяк, на месте, где он чинил бой с подполковником Рылеевым, также 25 ударов кнутом. В последних деревнях Юлаю и Салаватке, вырвав ноздри и поставя на лбу и на щеках каленым железом указные знаки З, В, И, злодей, вор, изменник. Запретить имя Салавата, предать забвению, запретить вспоминать и рассказывать о нем, запретить его песни и стихи, чтобы башкиры замерли от страха великого. Пусть будет так. Балтык, Балтык, ен мәшһүр диңгез. Һагыш хәсрәт, өмөтең тиңһез. Балтык, тынып тор бер мизгелгә, кулак калсы безнең күңелгә. Без башкортлар, мы русские. Иван Почиталин, Горшков, Караваев, Мин-Мишев, Канзафар Усаев. уйлары саурау ягына
Елдер ise Урал ягына. Болыт ағыла Урал ягына. Урал тарта. Урал хағына. Салават улым. Хұрайы Құдайдан. Тик бір мәлге диңгез тынып тұрғын. Мен теге дүнияға күскәндә бар ғаләмгә Құрай мұңы тұлған. Атай, ишет, уйнай Құрай, изге Құрай, диңгез тып-тын, диңгез Құрай тыңлай. Білген Құрай, білген диңгез, ен ұлдардың ең яқшығы. Өзем бар, Құрай, тапшыр халқыма. Қатлы қараяуға қаршы тұрдың, башқұртым. Уралыңа хыйынып қына тірі қалды ил юртым. Уралына таянып қына имен қалды ил қыта. Уралыңдан айырылма. Уралып ят, башқұртым. Келдім әлі еңе салаватым. Хуңлалар юк мене хаялға. Хинда қалған күпме үміттәрім, күпме тілектәрім дұялған. Мин хағынам хине мен Мин хағынам хине сарығыз. Әгер ақсарылақай була қалам, барыр инем хине талпана. Диңгез һава таҙыла дейһәңдәр һин. Минең күҙ йәштәрем әсерәк, араларын юя. Быуаттарҙан һыйынайым һиңә әҙерәк. Мин һағынам һине меңәҙеләк. Мин һағынам һине Әгәр аҡсарылаҡай була алһам, барыр инем һиңә талпана. Кәрәк түгел миңә яҡты ҡояш, кәрәк түгел йондоҙҙары, айы. Нисек кенә тырышып ҡараһам да, һинһеҙ барыбер йәшәй алмайым. Һинһеҙ донъя йәмһеҙ, йәнһеҙ, шәмһеҙ, ғәмһеҙ, мәғәләһеҙ. Йәшәй алмайым мин һинһеҙ. Сыу, Әминә, улай өҙгөләнмә. Һин бит батыр йәре, онотма. Инә бөркөт һымаҡ ғорур, ныҡ бул. Күҙ нурыбыҙ улыбыҙҙы һаҡла. Әсәй, атайым ҡасан ҡайта? Юсуф пәйғәмбәр 40 йылдан һуң булһа ла иленә ҡайтҡан. Атайым да ҡайтасаҡ. 100, 200, 300 йылдан һуң булһа ла ҡайтасаҡ. Ә беҙ уны күрмәбеҙме ни?
Уралтау күрер. Башкортстан күрер. Уның кайтуын олы йыйындар йыйып байрам итердер әле. Ә минем хәзер күргем килә. Мин атайымды хагындым. Бөтәһеннән дә ныграк хагындым. Бөтәһеннән дә мин ныграк көтәм. Ә ул һәр сак безнең менән. Алтын кояш, көмеш ай, гәлсәр күк, тере һау. Ул Урал, Уралтау. Мин дә турагас атайым һымак батыр булам. Атайың һымак батыр да, сәсән дә, тоғрыла, ғорурла бул. Дөньяла яшәр өсөн тап шулай булырга кәрәк.